FAASALALAUINA oe ina uvi inga Ya, tato amata mo mose talo nei fiaf. Yo waile tua o mato tama. Mo lava na mato fa fo ia tu le mi inga. O le taulanga o le loto fa tai la o fio nei fiaf. Hallelujah. Ina wa iu fe au manga luenga o le nei aso lo mato tua. E le o afu e mai ni fa ala belave o ni mala. Mai se le fai ngā malanga le maliu ma le oti. Yo mato tangata i nei aso lo mato tua. Na mato fa pe atu ai lea ia vi ala ma oi. Ia fa manuina o lau fio. Fo iatu me uma i lau fio. I le nei fiafi. Fa aftai tele lo mato tua. Ona o lo walofa tu noa ia te mato. Ia ua mawhai ai. Ona mato au lia mai nei fiafi ma o mato o mai foi. Ia e whātau nuu le nei wha moe lo mātou. Tamā ia o lea mātou sauni mātou te fola la upu. O lea mātou sauni e whasoa la fionga lo mātou tua. Tamā ia mua lavo na mātou wala au i lau fio. I lau whesoa soani ia e mātou. Awao i mātou o tangata. Mātou te lei loa o se mea. Mātou te vai fo i lo mātou o tua. Le ala lea mātou te whaalango atu ai i lau fio mō lau whesoa soani. Anganga pa ia fio maia. I whetalai oe le fiafi nei. E moli o le nei sa vali ma le nei fe au i ai o fina ngalo maloto. Ai maise o maota ma lau ai le fiafi nei. Tau lawa ina ia whao ngā mai o mātou ngutu. Mo mātou leo wha ngai oi o mātou lau whaiwa lo mātou atu. Ia ai whetalai oe mori o lau upu ia fiafi nei. Ia aru atu male mana lau upu. E ala i lau whau unga i le fiafi lo mātou atu. Tamā ia amataina i lau fio. Whai wina i lau fio. Amaea i o mātou wha pēa i fo lau. O i mātou o au na lea ma. Ai e fo i etu pēle vi inga me mea uma i lau fio le le fiafi. I lau moa Yesu o mātou te talo mo wala au atu e ni. Amene, mame. Ia, manatu o le a whaiaia lo leo. E whai ma whonga tau mori. Ia o le mātou au lea fiafi. Sunga i whai whiau ia Talia Lene so poanga o lo alala atu i le tū tamutau. Ia whapea foi le sunga i whai whiau ia tutuafi. Ia o lo alala atu i le tū lea tau mga vale. Ia o na mātou whapea atu ai lea. Whaatalofa atu ma le anganga whaaloalo i le fiafi. Ia i lau whaasaunga Samoa. Ia le ngata fo i lea ia o paanga le vo ia la leo lo la to fia pea e tuli mata ia pea ma tau muli le nei pol kalame o le tala inga o le malo le tua ia pata fatu male ama palo le nei fiafi fasili ase mato fata lo fai au fai nga no pa ia le tua o lo fa pena na fa fai le malu ia i tulu inga uma hao te o nei. Ia ele ngata i lea ia tafo fio o le nei na rangi. Eo whapenao na maua mai ele tala inga o le malo le atua le nei fiafi. Ia e ala le la tātou lama ngana. Ia ele tua fo ia se fia whatalo whatu i si nei o mātou mātua taitai. Sunga la apostolo. Kāle waria whapa ia tu inga mala ia whapea whalitua ia hera. Ia o le mātou ainga Kingdom First Ministry, ia i nei o Kilani, ia whapea ia Melbourne i Australia, ia Manuu i Samoa, ia whatalo whatu lo uso, ia i nei o Kilani, ia te oe i nei tu lao le fiafi, ia le whangalo ina fo le tino keriso. Lea EKALESIA, ma lea EKALESIA whelava o e au na ai i le tua, ia whatalo whatu ma le anganga whaaloalo. Ia te oe le uso keusiano. Ia i nei fiafi ma le anganga whaaloalo. Ia o se whaatalofa lea ma se whatulima.
ia I lau whaasausaunga sa moe nei tu la ia ai o le nei taimi ia masalo o le a tātou a ngai saoloa I le tātou poro kalame pe ona masani ai o loo mato I pea I le FAASALALAUINA o le EKALESIA Keriso Lena matou talanoa atua I le vaiaso leo matua I le mata upo iwa nana iai le valauina o SAULO po Paulo Iesu ina ua watu lana malanga hoi le alu sai mai ia tangata lotu ma ia ai valauina I loa Iesu ia SAULO po Paulo le ala I tamaseko ia o ina le turning point o le olanga o nei tangata ma avea ma apostolo nu ese ia ma avea o se apostolo sili ilata italo ai ma le faitau iai o leala na ngata mai le matou faasoa I le vaiaso na tuana I atu ina ua a mata mai le talainga a Paulo mai tamaseko sa feangai ia Paulo ma faafitauli e tele pe ona faasagasanga mai tagata iutaia hoi lea e tetee mai le talainga lea a o Paulo o tagata na po SAULO o tagata na ola I tonu o le lotu iutaia le lotu lea e tausia tulafono ia na mai a mose o le mea la le na tupu o tamu fai loa tagata iutaia e lama ia SAULO e fasiuti o le mafuaaga na o lea na alai ona faasola mai e le ausoo ia SAULO I Ierusalema ai sauga foi I Ierusalema ia o le mea e tasi o le mea hoi le na tupu ia tapena foi le ausoo ma toe faasola atu I Ierusalema ia SAULO faasola atu I le aile ta o Kaisareia o ma Kaisareia toe faasola lo le o Paulo I lona nu moni ana fana wai nu ole ta o taso o mai lo ina fai puna e tolus fulmartas ngata lo ina ia tala tuspa ia SAULO le tole o le ala a mata mai fai pu tolus fulua le mato te fia faasoa to e le fia fine se ia o fai pu muli a fas fulmarto o le ala e se vo ila le tulanga le o ia o ila le mato te fia faasoa to e foi ipu ia lo pes fu tolu pea mai le foi upo e fas fulu a tolus fulu tolu I le fas fulu tolu ko tolu pa wai foi upo le mato te fia faasoa to ai ma tala no atu ai le fia fine ona e foi le suinga le wai I le FAASALALAUINA o le EKALESIA Iesu Amen a tatou nofo la ma vavaai hoi lele iai o I tatou te loa ai le sili ese o tatou atua le tatou te auauna iai ma ana fuafuaga o le ua talai mai Paulo ia e faasagatau atu tagata iutaia lava ona ia lava tagata sa lakou loloku faakasi lea la ua koe faasola koe fo'i e longo a vavaai lai le la mato fia faitau atua foi ipu ia a mata atua I fo'i ia le mato faasoa nei fiafi ia a fai fo'i e te maua I se mele nei ia taofi se mele nei ia e faagalo se mea e tatou te vai ai ia fia faitau la foi ipu ia faamolemole pasta tolulua ia pe tolu ia pe fa foi pu ia te mana o ia te amata to ela fa soa ona fa solo to foi le ia o lua ia pu ia tolulua tolu fa tolu lima e fa la foi pu ia te mana o fa tau mai fa mo le pas ia ona amata to ele o fa soa ia ona o to foi le ia o lua ia tato vai tau fa tasi ia ualu solo peteu I mea umalava ualu I fofoi o ia I le au pa ia o no nofo I lita
ua nai loa ai le tasta ngata o ai nea le ngoa e valu ona tausaga o taoto i lona moega ua mai o ia i le supa ua fai atu fo'i Petero iā Talia ai lea ua fa'amalōlōina oe e Iesu le Keriso inā tu ia i luga ma teu lou moega ona tūloa lea o ia i luga ua iloa atu fo'i o ia e i latou uma e ua nonofo i lita ma sarona ua aliliu ai i latou i le ali'i ea o fai pula ai e fa'aolea le a matatu ai ia saua'u fa'asoa lē fiafi ai le mele ua tupu le ekalesia Ierusalema o lea ua le ese Paulo po Saulo o le ua toe fa'asola i o i lona nu'u na whanau ai vava'ai ai le ua ke'i au oso mai ia le tusu singa tusi fa mai o whēlu i solo ia Petero na o mai ai lea fo i lea i lo ta i ta mafau pai a vava'ai i le tala o le taimi mua lea whatoa tua i lunga i al whaiwheau sei tu lou nei fiafi o le anu mea leo whai fa mai o whēlu i solo ai va ai le mea leo whai fa mai nalu i whia nalu le au pa ia ia ke a'u la ia mala o whaitau ma se mea fo ngā o mea lea tua loko i ka mawhau e ka ua kele le alu ese o le stangata ma le EKALESIA ai ki kilo le alu ese ia SAULO ma le EKALESIA Ierusalema e le sko i ngā alu ese hoi le ngofo akeba alanga o ke leanga o mea le kupu temi ne e loku wā ke o whalongo aku ia Petero ia laua loku mai oi i whia i o tara pe loku mai oi Manu Wellington kako kilo leile melea ngai loa le whamei o lau so o whaasola o lona winga e au fia i mare ua i whaiwhe au o le ua i EKALESIA atu mai lai a tātou temi nei ma kako wawa ai le tala ngai loa le leia e Petero le mafua anga wa lai ona alu ese ia Saulo ma le EKALESIA ona ole lama mai o tangata e Seuoti o lona winga o la e alu lelei o la e alu lelei whaasola sikama i o i sisi mea ola leanga le wa makanga o mai le wali i e le karikongu i a Iesu ma le tala inga le kauka te o mai Seuoti o lona winga o la e sila fia lelei e Petero le mea ngā le mafua anga ngā lei ngā lu ese ia Saulo ma le EKALESIA Ierusalema o le maa ngai ala o le alu ese o Saulo ngā maka i loa ngā kūro i lunga ma le whaiwhea he's a leader whai fo i la turau whai fo e mai moa mai o ose leader maa ngai ai o le mea leader den whai nanga ke le aka ngofo o ese iskanga kai o ese o mafo anga tatau au iskanga kai alanga o ese e email le fifi ai me va penga e le lo e fe au e le lo Petero me wala nga o ese o le mele nga renga o ese Saulo o ngor mele como foi ka fasio o le ngala o le o ese Saulo ma le EKALESIA Ierusalema nga ku no lunga mar fai e kwa pe o ka lo lang o lo sia na pa ia anu lo le mele mo le ka olita o le fa me nga lu o ka nga lu e ko sisi ku le ka loku o me o pa ia o lo nga winga anga le alu ese Paulo ele ku lunga ia Petero alu e singi ka mari EKALESIA po fa pe i mai o le ngala o lo ngalu i o le mo ngai lo ai
le kangaka le e ko kongu i le fia mo so so e ko kusa le le ia makako ka ua ke le me ho o le fai mo ka lu e se si ho ka inga ma ka ke ala kuisi a inga ia lai fia manga o mia se se kangaka ia se me po se me ai me va pena ia au le singa kupe ia ka ika polan me ka ke au pai i ngata wa i ka ngaka i ko le EKALESIA le valu ka usanga o ka oko i lana mai le apa o le pipini ia Super. o super pe o pipini ka ko le paralyze no ai le ngane o le so wa ku e lunga me se au pero ilo sia sika ka le au so le au pa ia le wan walu te sanga o ye nge ka i le fia mo so Amen. o le le mele na mo i o ila le na apala ye lo ye so mo le fa unga ma le mana le ye ya fa malo lo su afo yesu ku lunga malo angale alu se foi la ia SAULO mai Jerusalem mai ile ulo EKALESIA por senta o le loku ia ko ele va ia pete nge ka ngo ya ai ne ele miti ya ai ne pe anga ngofo pe o Jerusalem o le ngale ela ku i o le tanga ta wo walu ko sanga o fie manga o mia se fe so ia le alu atu tangata o le wo fai fe au o le EKALESIA o le tangata la ma ko ai fa kum winga e le anga pa ia mal mana o ai mele no foi ka kala ku ai ne o fa malolo inga o Yesu ku lunga he vai le mana le tangata o le atu so e fa penga ho la ka ko ai ka ko le mana le ma le pule ma le fa unga me fai ka ko fai me va pe ye o le fisili ke le nga o le si vai nga ta o le i foi pu na mato fai tau atu ke va ai e kasi le ngu le nga le ka uma inga lu ye ai uma nga foi upu ia o lua ngu o lita mai o lita masarona ai kasi ngu nga lu ye ai wo ka uma i o lita masarona o le me le wo kupu ngu ye lu inga wa si e tu ye ia le ia tangata o le tu le fa mai o le me le nga mo i ka uma ngu ye lu fa mai ua kali kongu i le li wala ku kalia ai sea Mafulu mai sea Mafulu le va ai o ka kai mele ka orea o le fai longa kasi le upu lewa le ka ngu i o nga Yesu nai te mau ai le mareko ma le luka le upu na Yesu so mai e muli atu fo ia fai longa ma wa venga ia o longa winga o fai longa ma wa venga e te tau ona e kaunga muli mai kua le au keu siano ma au whako kua kaunga muli mai kua o au na le tua se kulo nge fiafi lenga mako maka ku le upule fa pe o le fa mamana ina o le ulu EKALESIA le o sawa inga ai kiri ma losi e ma ele ia lu ese le mana le i lua ele ulu ai fai fe au ma matangata o le ulu EKALESIA sa kiri inga ku kupu wa venga ma wa ai kanga kai fai long wa i le wa luangu pa mai o la tu Talia ia le li o le au ngala o le alu ese o SAULO me le ulu EKALESIA kulo e lunga ma pete o la wo lo pe ke lo le se ko e alu alu ro
ia pe o se vaenga mua na o le tala le o faso atu ai ke le o isi mea le ina loi foi tonu e malte fa ma tu ia foi pui ia le fefuni ia le atu lo sunga le ho se lua faso ma se lua sila a lua to e fia fa popo I foi pui ia pe te lua a makamai puli au lua foi pui ia le o Malo, ia le toi malenga fa lo malo. Ia mai fa tai le songa e au mole. Am tai no tatu po kala me le fiafi ia le o tatu ia I le vai nga le ole asia singa le a telu amen mai tele langa akako kepa le kaimbi o le so ope ke vuele apostol o le so ope telu I lalo te inga lo na I o Yesu Christ. Nta po sfulu ma te ngai fa ile training ala wa ngai fa ia o ngai Yesu ma fa ilo ia pe telu mo le so uma ia le fa ka penga mo le o kala ngai fa po fitu mai ato o ia o tala ia tu ia fa pe atu wala tala mai le malo le lan ia o to fa malo lo ia ma fa male pela fa tu ie o oti tu li te moni o Malofou o to ia fo amen Hallelujah. Lela o le upunga I kua I oile kai bi o Yesu le lang ya a lela wa fio Yesu le lang a fio mai le nga po ia fa mana ina lo mo pe cheru mo le apostol lela ye le kala de ko mo ta fi ya le o sa mo ye le so mo fe pai bai wa lo pe cheru li ta ya si le o po ia ole ma ngai ya ole me le ole matro foi va ile faina fa malo longa malo pinga rupe ke we ka u ya ina wo fa malo longa ele ya la foi mai le suwa fo Yesu suwa ala ko pe ke mai ina wo malo wo fa malo lo fa ele lo pe ma pe le la pe ke wo le malo lo ale me la maria ile wo foi ka u ye fa me pe ke kurunga e vero mo fai mai le fai punga e ko fa nga ko e no ina fai pulo ko lima mai wai loa tu foi o ia e la tu o e no foi lita foi fa ko e msaro ia msaro ko fia angare ko no ngare ri e le loa e rika mos msaro na bere ko le manna le nga mo le manna le tu ri ko ngore EKALESIA ia na o angara mo soli o le so ka o ia o e malo lo fa o mo fa malo lo e Yesu Cristo ai ku runga le lo po is o le po ga ke mai mo mai ka o ko ai ke o ku runga o fi fe o fe o ke ku ia runga o ngai ya o le ngo ku mai le tu ya o le manna ke fa ia va venga le lo po e singa ka o malo lo i ska ko le EKALESIA ngai ma le lo po e malo ka o malo lo i ska ko ko ai ngai le ma ya e mo se o ngai tu ka ko mo pelo samo ala ngai ke ku runga ngai ke ku lu ngai fio se fe o e pusa ko o mo fa ma no si ko ia ainga ia venia fia fi ku lo ngolo e ne ai ma ngai nga ko e mo ma ro ai ne fa bai wo ba ai ko ia lu o ria o lita o wo yo me ese le me ai le ngata le ia wa ku I le si foi piko nga sa ro no ia vai ka se le mai ma ro ai wo mo e fa ro inga ia ka ko mai ngu e lua na fa u mai u li liu wai ila tau I le ia amen wai va ia pe o fa sa wo fe o ngi ia ole uska ia me fa mai le nga ho ia tu anga de ku ho I mo pe teu malu ia ele vai ni ma sa ro na si va ve no ki o le tu ele fo mo le fa ro I fo ngi ka ai fa kai fo ngi ai ngia anga fa yak ko be te ai ne o fa malo lo e Yesu Cristo ku runga ia ma avero mo wa fa mai e fia e valu go sa o ko mo mi kele wa mi so ia o ka ko ka sia ka sa fa ka ri se ele sa fa mo ngi anga musulo ai valu go sa o mai nga ka le supo ia le fa mai nga fa ia ko pe te fa malo lo e Yesu Cristo ku runga ia ka ngi le ngiro ia ku runga wa ai ku runga ka ko le ku runga ka ko le EKALESIA ka ko ku ia runga ele mfai ngai lo mai e la langi te ke mai Yesu ele mfai o ngai lo le ai
e kunu ele mfai nga lilo le ai kunu ngal monga so se ai kunu ngal monga kilo uma ko inga mai isu awal ku kola me po ko ilalo ai ku puma ko ole me ko la me inga ia sulu aku i me ka o sulu ia ia fa penga le winga le bele anga le ku lai runga nga ko ai ngia ma vai nga exercise ma ka ai no boenga ma sa ai ba ai ko idoli ke ba venga mo me ko kiro ku faula inga se ba ire ka waru ka inga e faula inga ka ile vai la o fa ilo mal la nga de ba e ba le fa ma ongi ke viso pe mai e muri aku foi fa ilo ma ba venga ya ke ko amen ya ba ile ko ngu aleluia ya so tu le Seuoti so va so ni vai o le parkalafa le kau ke ele sta mai me e ke le kau ke fiu kau ke fiu tala amen e ma kau dia for kakalo le ri yo o mai lo malo ma le mana amen ia faia lo fina ngalo ile lalo langi e peia o ma faia ile langi amen o le mela le saru pe ke mo fa mai walu solo e ka o yo le upule fa mai walu solo pe telu I mea umalama longo inga ele o ka ua mai ai isi mea sa ai ade ka mai ngau ita ma ma salona ka ka ye ele kasi se mea ngi peke pe mai walu solo peke amen kusale sa fa ka ua peke pe ngo ko fa ku ni fe fi ka kalo volea o mai ka ko Yesu ia faia lo fina ngalo ile la lo langi pe ia mo faia ile langi le la sa ru peke e mo modi le kala le ia Yesu mo no mal amen haleluya o ai neo ka ke sia vai le ngala ku sa o peke mo sa o ye amen ye ka lu ngo ai neo ka o kanga ka le au pa ia danga le fe mai walu pe keru le au pa ia li ai ai la ka ko ngunga o ai nea o kanga ka le au pa ia o kanga ka ka ko ile tua ma Yesu Kristo o tra fa tu o ka fa ko ku ia Yesu al mafu anga nga manga ia sa ngonga le le fia ele menga ia nga fa mai ai nea o fa malolo o Yesu Kristo ele fai apu ia pequeno se si vai nga fo ele fai kusale la kwa pequeno ala malolo ia ia ai me no mo inga la saka oko fa ka malo ia mo longa fa ku ia Yesu ia le wala ku au na le tua le ngai e fa nga ele tua se ka ngaka the point of contact e mo modi ko ile upu fa malolo pe pa ai amen ile tangata nga malolo ile wa i fa nga ile tua se lima mangi vai langi ile ma fai na sa ole tua ile kingo pe o Yesu fo ila wa fio ile lang ya le la pasi mai nga lu nga ta to pe sa mo fo fai au ni fia e wa fio Yesu ile langi ai ku fa ya pe te lu ya le la me fo i fua e mo e o ko fo i fua no mo winga e o mai fo ya ta to amen ai o ka ko le fa tu tua ma le mo kwa kari komu ia ma le mea vanga mo ai longa ai longa atu the Bible is very truth e fa maoni le tu e nga wa me le fola mai e kuspa ia ya ka ko e mo e to buha e pe vo sa mo fa te au ye fia o le ha se me o e ka oko ai se mai se fa fita uli ku i runga ai le ku runga i le fa ngai lo pai le le ku lo i runga ia ai ne kangol moenga sa ban ko ai lo mai lo i lo mai lo ka ngakali e ka ngaka le nu o litama masama ke la fa fela ngai lo mai ko ai ka ko ai ka pele ko i so al manga ia la ngata tenga li o ka ngaka amen yo o ke le o isga ngaka ni ka mo ka ri fo Yesu ngala na muri a Yesu o va ai I fa I longa wa o me nga ka muri ke ka ngaka ia Yesu e ka o ke le fo I me va venga upu e ka ko mo ile stanga
ia pero la o fale mai como le EKALESIA ia nga o fale le le o le tu ia se fa poco ngali ka kun ka ku ia Ao, ia tatu ia i ngai fo pu ia e fa a pe o le mele o share tu e huli e ke le ka u o le share le leader awa anga le ia mua ia o le anga fo i ona ua we se ia SAULO pe o i le na ai hoi pe o i le na langa ia i le loto o le leader e tau na lu si da upa ia le sang of wa Jerusalem io e wa ga Jerusalem pa wa mele mention mai i nga we se ia le lu fe mai i o taimi le o kala ia e Filippo i Samaria le nga o falongo o kalia e Samaria ia le tala le o ko elo mai wange io o ka kalu i tangata ina ia mawale nga pa ia after that ia ko e o foi le Jerusalem pa wanga au im ka upule o kai mo mua le ko a le se ia foi fe au mai Jerusalem le la sa we e pe ro na ro sa le sa we si au pa ia pe ole winga lo kom tala o se o onga vo e ka u kele mole ele ngaka ole tali mana onga tangata lai ko kongo le EKALESIA male EKALESIA ia ai ole a foi ole risita u ole asiasi ko ole dida ko lele lo ai me ole manga o mi o pe ole me le wa le e foringa mai ole tu tono le upa ia lele malolo be ole pe si fa malolo ia pe ole fo fo le fulfill ia manga onga ole kanga inga ua la kule dida wa nga fa pe le la kule dida longo winga se si foi valu ko sanga ole ko e ngofo ko ni ka mo longo mafikian ai ole ta ole ole la tu ole asiasi ole asiasi ya pa ia e lo ai e situation le kupu le para ponga isso mare EKALESIA ole manga ia la ia ole si ku manga ia hole ni ole ngala ku le ngule kasiara ngule ka umai le tangata le ai ne ai ole mere wo kupu wa avela ia le fa malolonga le na wa ai tu itangata o ila ngali liu e kanga ai ke wa e moi fo ele nga ko ka rika wa include ai maka mai ele ka o sa rona mafu mai la sia mafu mai la o fai longa ia ma me ia wa ai nga kali kongu e lo ka kali kongu ya Yesu ele kali kongu ya Petone o Petone nga o se au instrument ole power me umma o Yesu lenga mention e Petone ngo Yesu pela ole manga ia nga ho le ya uia ho le e ka ho kele e ka ho kele le me o le sis o ngo fo wa mai ya ris ka la ko le ko ye ko la pa ia wa me ro wa ni pe ole manga ia nga o I ho la le bota mu o I po Yesu ia na o onga mangko le wole se Yesu o na o onga la le la wo mowai le mena ne ka o fai longa le mana ya su mareko is fulu wono mareko su no fai po su fitu male fulu walu fa mambo ngai mense na ela Yesu pule o fai longa fa mai e muli tu fo I fai longa ya o ko kasi la le me sili ona ta ua le EKALESIA ke uso i taimi ane
awa aku kupu la fai lo fai po e sfulu fiku ma so walu wa mboli ma ko e sfulu on ia e muli atu fo i nei whaelonga i e whatuatua e tuturi e la tau te moni i lo ingoa e tau tala i la tau i ngana fou e whata ngofi la tau i ngata a whai fo i la tau te inu i se me oti ai la tau te rea whaina i lava e whae atu fo i o la tau lima i no e mai ma wha maloloina i la tau ia o mera le lawa o le lawa what happened me but ele fa penga o kusa ole simbe manga i mele ya hauia ole kaimi mua le what happened ele me ku aku i Jerusalem nanga lenga happen mua i fea i ko kongo i Jerusalem lenga happen mua i ko kongo i Jerusalem lenga i Jerusalem lenga fekala Yesu e amaka kwai leo lau kilo ku ia lewa ku ko Jerusalem o Jerusalem mele pat ole o vaenga o Utaya o ai o vaenga o Utaya ia ai ne ka o lita masaron o ko kongo o Ukaya kongo Israel lela o kako o ka ngu ela upo Yesu o longo winga o le ka o le ofenga pa ia le tua ia makako uma e ka kaunga muri mai mei fai longa ia tatou o nga kari kongo ele mai loa e kangaka le fa maongi o Yesu mara kari kongo le ka ke kari kongo pe o se o nga ko e fa popo ku I vaenga le e ai watu ya o lua po ese se o ko e fa o mai lalo ia le si vaenga le ia ale ai ele lo kongo ko e amaka fa pe ia ngava mai sai yo pale tasi so fa fine o ta pita le ngoa e ta ua pe a fa matalaina o to reka ua tele ana ngā luenga le leima mea alofa na ia whaia. O ia na po, ua mai o ia, ua oti ai, ua umafo i ona lātou mulu ia te ia I le wai. O na tuu lea ia te ia I le awheawhe au pito alunga. Ua whelātai lita mai opa, ua whaalongo le au so o I ai pe teu. O na lātou a au atu ai lea o tangata e to rua ia te ia. Ua ole atu. Aua le whaatu ai o na alu atu ia te I lātou. O na tū leo pe teu I lunga. Ua mai la ua. Ua o ia. O na ave ina e lea o I lātou ia te ia I lea whiawhia o pito runga. Ua atu tū mai foi whawhine umalava. O te a lātou tane. O whetang isi mai. Ma whaani mai. Ofu tino ma ofu te tere sa whaia e toreka. Ino ia te I lātou o ia. A ua tali atu pe teru ia te I lātou. Uma la. Whawhafu turi. Ua turi atu pe teru ia te I lātou uma I whawhafu. Ona tō turi lea o ia. Matatalo. Ona whasanga atu lea o ia I le oti. Ua whape atu. Tapi tae. I nātu wa ia lunga. Ua pupula o ia. Ua na Peteu, ona nofo lea I lunga. Ona tango atu leo Peteu I lona lima. Ua na whaatu ia te ia. Ua wala au foi o ia I le au pa ia. Ma whawhine o oti a lātou tane. Ua tu atu ia te ia ua ola. Ua I loa ai e iopa. Umalava. Ua whaatu tua foi tangata e tō tele I le li. Ona nofo ai lea o ia I iopa e tele aso I le tasi tangata o Simona le ngoa o le whai pa'u o manu. Amene. Ia. Wai voi lai le mele ua o iei. O lewo koe, o lewo toi tau mai le whiongo pa ia le atua, le si ngu. Kolu iei ngu, o whea, o iopa. A le whai mai, o le sai ele so. Ele o se kamaloa la.
o le so fafine Yeah. le mention mai fa mai o le fafine o le awa ai ia se fine o le ngalue le se fine alofa fai mele lei fai taulanga le lei a mana tu o le so e leo se tangata ho le fa pe e fafo aku male au so o tangata le tonu o le li o le pe o le loku le e fofingi e leo se tangata ho le fa pe e le i malama i le fa o tanga mai Yesu o le tangata fa tu le fa mai o le so o le mea le o tupu i le fa mai le tana fa mai walk ki lo mwa ai ku ye foi le o uma ke uma ko ya o le kangu se kulo o uma ke pe o ne vo ye wa to si le fia mo ta to lo o uma ke le ma fai lo o fuma me uma va penga manga ku le afiafi o le mea la mali le tala pe o le si yaka o le amai o le fa ku o le au so wa le fa mai fa longo la o le au so i le mele ka o yopa o lai fea o lai lita ia peke a le fa mai le va ma fe la kai o ila o le alanga sen mai lo au so po au pa ia tangata ia peke fai mai alofa au ke vave mai ia la wo o le ke le ia ko yo le ata ia ta to le fa to pe fai e matoa ia ka ko le me ka o fa ko mo ma le fa ko ko ele ngatara o ka ko ia o pete vave mai au ri kuai va mole le o ka mai pe o fiengi aso o fa kali amen nga o aku ai o saulo male fai fe au ia le ka ko fai kau ye sa wa kuri u mai faf ai ko kuri lo nga ma ko kuri ia vala au lo ile oki wa le singole o le wingale o le ngole tapita wa au tapita ngofo ilunga ia ngofo lo ilunga le oki se wa ai le no maka ki o tangata o le tua tangata le fa unga le le manga lau o umanga fai o ilita lau sa vali lali ya le o ki le ka ka au so ka au pa ia pe lo vingo o lo famo tala ma fa tu mo ka o ke le o asile EKALESIA e lo ai me ku vai ale fa mai o fa longo i so le i ami sau fa mo le fa ia pe ke o ku vai vave mai ia nga sau ale pe mele na matu fa tau atu o ka ka ia fa mai lenga va ai i mele ku o ka vai le ka o la upa ia alan mele nga ku pu i o ka ri kongo ka yopa ka o mai yopa ilea il fa longo fa a wol fai longa e ngaka mai ia me ka o miracles wa pe o fai longa le e ka ngia i te le tangata i Yesu e le ka kongo me le ko ku se Yesu ai wa foi le mele o kupui o mai nga ai tangata o ka ka ia nga ai maka kongo o ka ka i kua ko le o pai fa o lai nga mai le ia pe sia le ko e aso atu mai ia ka ma ko men alo mai ele ia mai o pe o i o le ke va vai atu ia ile fo
ile fa taunu unga o le fetalenga Yesu le fai a Petone o te fai atu nei au ia te o Petone oi o te atela o EKALESIA lungo le ni papa e le fai sto se oli man malo pa ai fai pulanga suiva mai o te avatua ia te ki o malo le langi o se mea fo ie te fusfusia i le langi fusfusia le langi se mea fo i tala i le langi tala o ku mai a pekelu le pule male mana ki a vai lai ngalu ole fa marorongo ai nea nga mala ko pekelu e esse mai ai si fai fe au si au aposkolo mai si ka ko ia le i foi lai pe fam tala le fe au le fa marorongo o le fa tu nga mai o le oki ele nga ala ko ele ia ko malo kala ngolo ya ngalu ko kuli ia fa mai e au nga uma kalo ko fa sanga do le oki foi le tapita ole mana o mana lau te le tua ia pekelu nga ke nga ia fa pe fo fo ngolang sta nga le o mo ko i sum ku bol pa ole si point ma ia le ka ole ese ofici ai ole fa longo ole so ma ngai ke le mo ka fa longo fa maro e fa longo e la ngo le lo fo nga ka lango ka nga nga bueno organ ka sa foi ke o for sa organ ka sa su ir o for fa organ ka sa mo boy o for e o ne la a pa ia pea nga fa mo le so o le wo i pe ke lu yo tau fa mai so le kako ele ka wo ya ngo oli tia o yo tapita fa pe la ngo ala ko ya pe ke ole o speeding nga mi ko ma le tu ole ba ai ko diskan ka e ma bi so fai so ole ma ngai yo ba nga fa longo la esse for ke le nga ka por fa longo aga fai ka mo so ile o nga Yesu o ko fa long fai mai mo o ko fa long fai mai ia ole lo nga fo nga mai e ka o fo ile o le fa long o le ia fa long o ka fa long o i me le nga ia fa long o i me nga fa long o i le mus nga le nga pai pe la nga i fa long o le so le fa long o le so o ye pe te yo po o lo ma ngai so le ma mi foi se o fanga luenga le la fa long foi lo mele pero sa un after fa ma ngai le o ma ngai fa mta la no sa pa kala fa mo le ma ngai ke ia pe o la o va ai ku ye le e ngal luenga mo fa ting no ngai pe te ro la na fo i Valaauina pero la o fa ki o mai pe ke mi fa mai su o le mea ki fa ka ngai la longi e fa ka no fo o le mea ki fa sa ai la longi e fa sa fo wa ko a mai a ko le tu le authority a pe ke e su le authority a pe ke o ngo yo le leader le ka wo pe yon ka wo le ka wo nga lu nga fa ta i le ge fi ele e se ke le ki ma ka le ke le ma lo ke le ya sa nga fa po ko ele va nga le o ele me maria o film fam kala que ele pe ko ole o so ia mako fa ia melhor po pesi o que ele lo po fe ai o inga ka o ka o suli le pule a sevi o mai o le ngo o le manu o le sevi i le upo e pe ia le winga le ngo le finge o to reka le upo e pe a lo mo winga la o le sevi ia le winga le ngo si finge lo ta e le mako pese nga ku se ngula su me ka o mai a o le sevi a o sibe sibe ia o tata ia tu bo ale a ga mako lo mo o po pese mako mo no ele o sibe o se pero yo no tara ngi pero tu ole o wingo ole so for siki nga kala se le un pa kai le sa o le wingo pero ora unha fa bu ponesia fi ele ri ma lo mole tatu fa sol ngefi ma ngai ke o fa lo ke le o le lo ke le o pa kala fa ye lu na le pia mai pe ke lu fa fa o le ia pe fo ngata o ele o le me fo nga sa ni ele tu o plan na Yesu e fa me ese saulo mareka ai fa apia mal ka langa nge ke o fa nge ke wa lu kasi mau fo nga ka pe o ma ko kon ni to mai o paulo ara o paulo ara si
Ala pe o mereng fa ese ele tua polo ave o ko fa e o ima alu le Ase fa sia wa ai wa se fa la se se ma le se fa ku la ima te ta i le ka ia e lo kanka o kanka le nga filia Yesu e fa ima ka EKALESIA o EKALESIA o le exercise i le pule le fora ki le ave e su sa o le kai pe mate sulu sa mo ai ia so le wo fa ki ngore ke ba ku ke le pule ki o le malo le tu amen o le ki la le kai lo ya o le nga apply i mere la wo ai o le fa tu amen ia la ngai ava i fa pe kangia keys no mo winga kele ki ia ka wa ka ko ki no winga kasi ki ai le kasi se ki o malo le tu wa nga fe kala Yesu ia pe o ke va ku ia o ki o malo no ia kele ki ia le kasi se ki ai ia i lo foi e kele foi ki o malo se o ai ba ele ba foi to se o ri malo no ia e kele foi ki o foi wa foi ele foi ko no ia kele foi ko o se o kele foi la no ki makala ni ke wa malo so lo fa pe ese ki o malo o fe mo ai va fa ai lo ki o foi ko malo so o le fefe e ka fa mai Yesu a fa i te mai ta wa u no mo tanga o te ma o le fefe o le sikinga fa ko se o ma ko e singa ka fefe a le malo le tu bo ya o e no vai mai fefe e le fa mo la tu tofi ma ia nge ke o fa pe ma ke o le ko le e ki o fa o se o e foi ki o malo le tu la pila ia ko e singa se o tinga fa ma ngai Para me manga ia fu mai Yesu e o fai koko o rongo winga ne kasi se fai ko se o yo sa o le o e le ma fai to o se o rongo winga ora ma ko i kele a fai koko o se o o ronga o i o fai ko o le pelo o fai ko o para wale o fai ko o le ika o fai ko amen basta so se me le ana ka ko ke fai ala so se me le so se nga sala o le fai ko fai ko mai entai ka ku se o le ke awa i ka fu ris ka pe ke wa i ka me fu ya ma ku pe ke i ka ile o nganga sunga fai pe ke ka ya mai o le o ki nga fai ko nga se o le ko nga ko ya maro tu atu sunga amen Seuoti nga ki o torika roinga ka umai le fa makala ma kuspa ia o se tina mi o lelei ia ko ele ka umai eli mafoa ia ma lelei ka ma kapi SAULO o fa se au o se kanga ka nga ki le tonu le EKALESIA ia le fa pela nga le EKALESIA malonga ainga ia mi so le au pa ia sa nga lelei masalo o le vaenga le ngam ko apuru nga o le au so ka fetu e lua mai le mamao o yopa ma Mas mereka ia pe alo inga mali va o yopa mali e lua mai alo inga kama ia le sa mali va ka fitu fai mai ia va ve mai pe ke o ni fa ko ma isso maka dia ale fa mai sa mai silo makua ka mai maliulo ia keu lo le mafulu le vai uma ku le ilunga wai la ma fu anga ko ku ilunga le keu lo kamo le fa fu anga ko ku ilunga le afia pi ko lunga le keu lo lo winga le asa fa ia le ngang ko ia o keu la fa kali le ko kia fa kali le o nga le tu ala sa ne i le o nga le tu e vai la ngang fa longo o i foi lo i sala la o le tala fa longo le i pe ke lui i lita ia alu lo i mo fe a ko manga ina fa mo le pe ke o fa la nga mo ko dia fo ia la salo le mo ni nenga fa kali ko ru aso fa kali su se fa aso o le kula fonga ayuta ia se ilunga e faaso kan kongunga fa fo ma ia isala e woki o moku mele mai a dio pe mai kusia poto sormon amen a koru aso lenga fa me Yesu fa me le usul ala fa ka ku ko o le o la faaso sa fa kari Yesu se ya kor faaso amen langa a koru aso
ele ka kongu ya isala ele moku le mai adio ele yoki mengang fa kali Yesu se faso ko au mai e role I male na sawia Yesu fa ku yenga kenge o male tamari Yesu wa faso ka mo li Yesu mo mangong wa faso or ka kongu nga isala e se longa faso o lo woki o le winga foi la nga ko o ngai ka makai o ki fa ko ai mai peki ye va ve mai nga sawa mana ia le tala pe o le ka ma uang I lau sau no ngari pe ele exercising o le power o le fa tu pe le ki ka pu e pe ma fa yo ma o mai ke mi un ko ba ko le ofisi o le ngana o le ngana mo ta tu ma ka fe ku fa o ye le mana le EKALESIA ke wiso ke mingi so we need this wa pe o le aka ko ke le o ka di liu mai ko fa o tang pe va I ka va venga me kupu pe o le tu le I la ka va ai ho I ma ki lo ele fa pe o ka fa ya ko a me o ka I ka wa ko pe a pe o le me o le to tonu o le EKALESIA ke wiso amen the power of the Holy Spirit. So we need the Holy Spirit. Awa ako kupu la pa venga ma me I e vai ako ringa mai ka wa le ka lo sai lu mai o amen mo ia e ma ga ke le ya wo pelo hallelujah al manga ia la mele waling SAULO pe te ku kuri mai fa ka ku sa fo I o le awala e au mai ya ka o I fa le da ka pe ka lo se me se mana ko se fa ma lo ye alua ka o lo secret place se mea panga no nga o ya ta u ki la ngari ku kuri mai fa fo I fa te au ka o la ye nga uma ta lo fa sanga Valausao ele se vai ele sau ngi vai mangi ya pe va kalo ya nga uma ka kalo silsila ku fai te au yo valausao lo tapita ku mai lu amen power mana o woki isa woki wole va ku lu ngala fe o le lu I fo nga mo ka ke mi pe o sa wo fe ko nga mbia le EKALESIA ese o fie so la o la ke la I fai fe au la I au na le tu la ke fucking no ma exercise nga ia le bele o le mana o le tu I fa mano lo amen fo fai fe o la isa mo ese o fie ma ka fo la fo amen la ma ministry o nga ke fai ia po mi na ka mo ia la fai fo mai mo bois le sunga le fa fe nga ia percipi ia família le tu kalo pe mo la ministry le sunga hallelujah nga ma mi e o foi la ka ile le worship center si fa fe au o ma foi ia os ka fo ia ke le no fa tu nga ke exercise singa fo le le fa malo longa ma le fa yo ba venga e tu pula langa ele o suia le formula le tu le suia ia ai mga umia le loko pe ngai ke mai mo amen o ele sta ta le mga o le tu e fa ngai e fai ma limba ma vai o le au fa malo lo le tu ia le fi longa sa o te fa ma ngai ke le ta e ka ki umar ye ba suka ko ka la ia le manna o le tu le ko o ka ku nga le ma I supa ma le o ki nga fa malo ai ese ke o ngai ko lasi o nga mo I kau ye ia mo ka ko ke mingi le EKALESIA ma ko le ko o ka ko o apostolo o ka ko o profeta o ka ko le fai no kalia o ka ko voi ia le ma boy ale ka tele fai ha o mo tsa le ele o ko fa pe se o mai ia ke apostolo e ko sa Yesu e ko fi se o apostolo le o le o pasi mai o apostolo ya ka ko ke le EKALESIA ia ka ko ke fa o ia pa ngale le o tse ke fiu mo Yesu mai nga ko fa ia le mere mo fa ko fa e ko ni
Ko foi ele mesmo foi com cala e cara le malo mo fa malo lo fa ku la i mai o ki ka. Ya i ele ni se ya mo te mi ko ku i lo sunga wa ngi lo sa no fa i ni se malo. Ya. Au biere resi vai na ma ele i le tama. Iya. O le aka ho le ekalesia. Iya. A kilo le mele kupui. Ele o ka umai se ka malo o ka ngi pe. O i ka ke lo le loko kasi o mo me ni o ki ngai ku kongo le ekalesia. So. O la mo ko halu la wai ku ka ngi si a fafingi. O la ko mele mo fai. Nga wala ko peke o mai fa mai o la pe ale nga so i to o ma pe i mo ko lu so i ka lu va a fa ko fe ka nisi pe o le mele pe a ku si ku lo ka ma fa wa le wo o le mo le lo fa le wo ponga ele lo fa manga ku mele le uma fa ye kinga o la ai fauringa mai o se pe ke lu va mo le fa ola e to reka wa i lava i o fa o lo ka making a so i si ro makua o le ka ma ngai nga o le i la wa i le lo fa io so fini o le ekalesia o le o mai fa ali mai fe ka nisi wala ngai le ka o mai pe o is ka maro nga kange i le va nga o kinga ia nga ka nisi mau mai ia o se aka le lei mo le ekalesia o le i mengi o tina o le nga lulu e whakasi o le alofa le sitina i le sitina whaaloalo le sitina i le sitina fesoasoangi le sikinga i le sikinga oi vai ngo o ki fafinge fai mele lei ma finge alofa le nga mo ko se ka ngisi uma le o mai fa la mai pea ma o fukingo o la kai ko lua ma lava o la ko making a sok i finge le ale o le se fa ku wanga o manga ku uma le alofa ma mele lei nga fai e finge e ki nga o le kalesi pa fe ka ko ta u kele mele mo so se ekalesia aviso mai o se tina o se ekalesia ia o se o ngale mo o tina alo fa ile skinga a fa ke lo su i fuan pe a le skinga mo ngo Aleluia. be o se le to e fa po tu o le tutu ile makango fie ke le ia lenga kalian la ko mga onga lenga kalian la ko mga onga le mo ko ku mai ia fa fi lenga kalian la ko mga onga i ia pa wale le tala tanga to le tua o uma fa ke o ka kalo ko fa ngo ko ka ngisi mai o fa ka ngisi ai Amen. Aleluia. ia ai ko kuli fo tanga to le tua mafuka ku ile tua ia nga uma ka pika ia ula valor nga moe mo fo no a ka ni simera vai nga rai fafu ka kia kala ne dan mele nga kupu ile mu le pre fa nga kalia uma ele lu le o yopa ia o le lu le ku no sambi ile waf o le mu le nga sola ia yona lenga la ku pike lenga va aku ile lenga sola i fa ko alu ni e va la ku sola o ka e mele ka o yopa e lu mo sa le la ile mu le ta o yopa le ia pasta aku ia ke e so fingalo muli ya viele li Aleluia. ale fa yopunga fast for mal job fa mai o ngo foi le o pe ke lu nga ya yopa ya simona le ngor ka malo yo fai pa o man wa ya msalo le la e mo kula ka le vai fo ta posful ya nga le la a va venga ngo fo ia fai te au nga ya simona Amen. le vai pa o man ya vai vai nga ka ya vai ka wa sa isa fa o la inga uma ka ko mo ka yopa amen ile li o Yesu Kristo karu ba venga ia tupu fo i te vai ia mai se o lunga ku fo u poto su ma lu le sa ka ko ka mo ia sa fa ma lo ai ne ile fu sa da
Talia mo ka kongo ma whātua i tangata ia Yesu Kiriso. E rei whākua ia pe ke kung whākua ia Yesu Kiriso. Lea molona mālo sa tālaina e la wa apostolo ia. O se koe whapopo ule le fia. Ia, ia le tua ona o le tātou taimi. Ia, ia le nganga fia whaso atu ia ona o le tātou taimi whātunga ina. Le fia. Alleluia. Ia, ai, e le tu uane ia manoe alu. A whaita fia Talia ia tala inga nei fia malo le tu. A whaita fia Talia ia sule. Lena malo lo ai ei nea. Lena to e tu ai tā pita mai le oti. Ia o Iesu na le mātou te ta watu i le fiafi ni pe a whaita fia Talia Iesu. Alleluia. Tu watu la le manon nei le sunga ia tali, pasta tali, ia na te whai eise, te talo le whautanga neve, ia mai. Ia ona, tu watu le sunga ia tutuafi, ia na te sauni se talo le whamalolonga. Ia na uwhai ua le se talo pupu neve, ia malenga ngalo alo pasta. Ia, haro whaktai, ora sauni le talo le whautanga, ia whai o muna umbia. Alleluia. Yesu Kiriso whai maripa, ia. Glory. E tua ni tura whatutua o le whatutua e te whai ai mea o malapa whatutua o le ki o le mālo o le langi e te tala ai le langi o le whatutua so whatutua e upo le tua pe fo le whatutua tangata ia whaola ingo o ia i le liki o Yesu ia whaola ina i la tau so la whai le talo whaftai tele lako ta maa Whaftai Yesu Kiriso, whaftai na pa ia, i la whionga i le fiafi. Ua o whaalongo, o langona, o talia, ma le roto fiafia la roto. O sao ni fo ile li e ofo ina atu o langa ato mo e. Le lava so me te fina ngalo ai. Lava se me te fina ngalo ia. O le au sao ni faia. O le au sao ni faia. Ia faia o ma o no lo malo. Ia faia ma o no lo malo. Se ia o le aso te wala au mai ia chao. Se ia o le aso te wala au mai ia chao. Le au no le e ma le fa maoni. Le au no le ma le fa maoni. Ulu fale mai le fia o lo wori. Ulu fale mai le fia o lo wori. Whaftai o Talia o Yesu le fiafi nei. Whaftai o Talia o Yesu le fiafi nei. Whaftai o e whaia o mau mea whainga luenga. Whaftai o e whaia o mau mea whainga luenga. Ia te oe le bi inga nei maso umalava. Ia te oe le bi inga nei maso umalava. Whaavavau lava. Whaavavau lava. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bless you, Lord. Praise A you. whai o le sa manino la Holy wha le nei fiafi. Hallelujah. I le sa upo le nei fiafi le sa i ai le mai le sa wha malolo i. Yes. Sa tu fo i le oti. Hallelujah, 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 Jesus. E dala tu se la ue pelu. Bless your name. Ta upo sfumatas. Glorify your name. A le ai se wha tua e le ma whai o na fia mai le Hallelujah, Amen. o le suafo Yesu tātou te taritonu ma wha tua ia e mālolo ai so mai le fia while nei. E whai i mātou ma mea whai ngā luenga. Yes, Lord. E mātou te wha leoa. Yes, Te talo le wha mālolonga mo o il ne fiafi. O ai tu ai ngā ma. Thank you, Jesus. E mālolo i le mana o le suafo Yesu ma ona wha. Thank you, Lord. I taritonu i lo loto le fiafi. O le a whaia le te talo le wha mālolonga mo. Hallelujah. Glory. Thank you, Jesus. Whātai tele lo mātou matai o i le langi. Hallelujah. Ona o aua fionga wha manatu mai a i mātou. Ia lava oe le O laua fionga o lo iei le ola. O lo Hallelujah. iei le mālolonga. O au wheta lainga e moni ma wha maos. Hallelujah. O iei a fio i lo lava a fio anga ma malu i le langi sau tua tolu lo mātou. Glory. Hallelujah. O lo e fautua mo i mātou i le langi e su keriso i le tūtau matau o lo tamu. Hallelujah. A o lo anganga pa ia o lo fautua ina i mātou i le lo langi le ne. O ai se tasi o iei se ma.
O a lava i tu a inga mai pe ona mātou whaitau ma whaalongo i lau o fionga. E le ai se mea e whaingatai atu. Hallelujah. I lo suafa Yesu mātou te talo ai. Ia pai atu. Le mana o lo suafa i le o fia mo mia le whamalolonga. O lo suafa fo i lea na whaatonu i nai. E petelu le sopa e alwese. E whapena le nei a fiafi. O lo suafa Yesu mātou te whaatonu i nai. O ai tu a inga mai. O iai lau whanau so se tasi o mai moa mai ma whanau mai nei a fiafi. Mātou te whaatonuina i le mana o le suafa o Yesu Keriso. E anu i whafo malolo le mai. O le o lo whalolongo ma vavai mai ma mai mo mai le nei a fiafi le mana o le suafa o Yesu. Whawhetai Yesu i o whalava lava e maise o lou lava suafa. E malolo ai o mātou ma. E malolo ai le o lo mata mai ma mai mo mai. O lo fia maua le whamalolo. Whawhetai Yesu tu mau ia te oe lou lava vi inga. O no lou lava suafa Yesu. Amen. Whawhetai tere le mātou atua. Mai ala mātou ngā luenga. E le ato toa le mātou atua. La fo i atu i lau fio malaua nganga pa ia na te wha ato toina. La mātou ngā luenga le fiafi lo mātou. Whawhetai mo lau upu. Mātou te talitonu e le fuifua lau upu le fiafi nei. Ia watu a male mana lau upu lo mātou atua le fiafi. E nei a whapena o na whamalolo ai se nganga le fiafi. Mai se foi se o mai. Alenga te lea o se ua ia Talia o Yesu a vea maalimu whaola. So i fua me ola le fiafi. Whaatai te maa, whaatai Yesu, whaatai anganga pa ia. Whamangalo i mātou se upu o mātou tau tala iei o le tusa. Malou lava whina ngalo lo mātou atua. Whamangalo mai mātou o au auna. I lau soafa Yesu o mātou talo wala o tuai le fiafi. Amen. Amen. Ia malo le tapo isa mo nei tu la fiafi te tonu la fangata mai I le tato po kalami le fiafi ia mai ate nei Leatinuu Malofou Mafulu fa per sunga fai au ia Talia Lene so poanga ia le ngata fo I le sunga fai au ia tutu afi Kelemi ia fa pe fo le sunga le fai au le insinia le sunga ia Mike le nei fiafi mātou te whātou wha atu sa mo tō wha soifua.